Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Eningizimu Afrika siyabingelela kakhulu, sibingeleleke nasemazweni akhelele lizwe. Kwizwekazi lonke nje lase-Afrika sanibonani, sibingelele kakhulu naphesheya kwezilwandle. Sibingelela umdala omncane, ugogo omkhulu, umama, ubaba. Sithi wena othanda kakhulu izinto ezithinta amasiko, lolu hlelo lwakho. Sithi wena othanda kakhulu izinto zesimanje manje, nawe futhi lolu hlelo olwakho. Phinde futhi sithi ke kubona bonke abantu abake baba neshwa lokuhamba ezinyangeni zabantu besilisa amadoda. Sekuyisikhathi sokuthi nibuyele la khona abantu besifazana ave beneyintseka, ave bezwa, ave bebona, ave bebuza ubuhlungu uma kudlalwe ngawe. Akulula ukuthi bedlale ngawe. Isona isikhathi leso ukuthi sithi masidayisa ugogo sikucacise lokho ukuthi ungomunye wabantu besifazana abaqinisekisayo ukuthi ubuhlungu obuzwa uwe bufana nsene obuhlungu obuzwa ingane yakhe uma iphuma ithi yozama ngabe yamatoho noma iyozama enye into. Mawufika emsebenzini awuqasheki, udinga into ezithile zokugezeka nezokukhafula. Uthi akakwazi ukuqinisa egcekeni lakhe kuphela lokho ukuthi ezakhe ingane azithi mayiphuma ziyocinga umsebenzi uthole, azibe nezinto eziphathekayo, kodwa wena njengekhasimende ungayitholi leyo nto. Sikhuluma nomama oneyintseka, usemusha impela, useyingane ngeminyaka, kodwa ngokomqondo oqeqeshwe edlozini uvuthwe kakhulu, uhamba amazwe amaningi and impande ingeya kubo. Ingakho sothe sukela namhlanje sondela nepeni, usondele nephepha, shicilela phela inombolo yakhe, ushicilela i-address yakhe, bese ushicilela nokunye kwezinto ofisa ukuyibuza senisekhosombeni eceleni ukuthi gogo nguze uPaula uthi ngabe ngempela lokhu uyakwenza na, ngicela ungenzele. Hlelo DLOZILABADALA Makhosi Mngoma oshadeleke nganza kwethu la shadele khona. Mina okwami ukuthi ngithi nje uMakhosi Mngoma obelokuqala idlozi engilazile wasiyaviva elwakaMngoma lafika lagila imanga la sinike imfuyo kuyimanje saziwa njengaba nobuzane ngenxa lela dlozi. Nalapho ke kombo Nkosi yami nakhona sohamba sibone ukuthi kuyenzeka yini bese sishaya ihlombe elikhulu. Kodwa kusukela namhlanje asikwamukele sakwazi ubingelela abantu ubatshene ukuthi bathanda kangakanani. Yanibingelela kakhulu ubalaleli nonke emakhaya nakubona ababukeli balolu hlelo lika Siyaviva. Bingelela yimina uMakhosi Mngoma eAdamsi onguDLOZILABADALA. Cha ukunithanda nje bafowethu kungakho sizoxoxa nani namhlanje. uNkulunkulu esanigcinile sanibusisile nangalesikhathi obusisana lendoda eseduze kwami wayigcina kwaze kwaba lesikhathi. Siyanibingelela kakhulu, siyanithanda ababukeli nonke emakhaya. Amen. Siyathokoza kakhulu DLOZILABADALA. Ke sikhulume namhlanje ngomuntu onesilwane. Akalala ebusuku umama wabantu. Yamhlupha lento. Isemini ibukisa ngaye ifuna athola ikhosomba. Nensizwa emqathavu uyibona yinde. Nkosi yami, emini kwabha sithi jikela ngale wena, shaya indlwabo. Phatha manje ebusuku uye ubalekela unkosikazi uyokwenza lento le eceleni. Ake sibuke lesisilwane sicontrol umuntu kangaka ukuthi agcina khohlwe injabulo yomuntu amshadile noma amkhethile abe busy yedwa. Nkosi yami. Isifo esijulile kakhulu leso esibahlukumezile abantu. Kodwa siza ngendlela futhi ezahlukene kubantu. Bakhona abashawa ngesilwane ukuthi aphuphe elele nomunye umuntu angamazi, angalalanga nomyeni wakhe. Mhlambe aphuphelele nomfowabo, mhlambe aphuphelele nengane yakhe, kanti ushawe kabi washawa ngesilwane. Ububi baso ke siyaye senze ubuchithwanyanyana empilweni yomuntu bese sinakalisa izinto zakhe ngendlela esisuke sibekwe ngayo noma esisuke sithunywe ngayo kuyena. Siyahlukahlukana ke futhi nazi inhlobo zazo ilwane ebhekeka kubantu ngokokulalela noma ngokokubhula esiyayisithole uma umuntu simhlolela sithoda lo muntu unesilwane but akusisi isilwane kodwa sijikwe ezisilwane kodwa sisipoki kuyena. Mhlambe sesomenza acindezeleke aphuphe kabi ifike lento ayizwe athi nansi ingathi ngene empedeni
ngathi ifuna ukulala nami omunye ilale naye ngempela kuze kuthi endaweni zakhe efihlakele uthola ukuthi usenezilonda useshile ngaphansi so kusuke kuhlobana lithile lesilwane nami ngingazi ukuthi abakhandi bazo basuke beyikhanda kanjani kodwa kubalekile ukuthi ngaleyo ndlela osuke umhlolele ngayo lo muntu noma umlalele ngayo uyakhona ukusinda ngoba kusuke kufuneka uthola ukuthi mawusilahla noma usikhipha leso silwanyana kuyena kumele usikhiphe ngalupho hlobo noma usikhiphe kanjani emzimbeni wakhe but siyingozi ngoba senakalisa izinto zempilo kumuntu wesifazane simenza ngabe umuntu wesifazane abe weak kumuntu wesilisa futhi simenza ngancaneli ukuba nomuntu wesifazane ngenxa ukuthi siyamsebenzisa kuze kufike la ethi khona kuphelelisiwe khona kanti ugidagidwa isilwane unkosikazi eseduze unkosikazi agcine sephuma ekhaya so sakhe ingxabano sakhe ubuchitho because mawufika kumuntu wakhe wesifazane umfice nalesiya simo uyayitshela ukuthi wevuka komunye umuntu wesilisa kanti isilwane sivuke kuyena akavuka nganhlobo endodeni sine control engakanani isilwane emsebenzini ngabe uyazisebenza noma usebenza kumlungu simbi because siyavala phela ngalendlela esuke sibekwe ngayo suke sibekela ukuthi asizoqedela lokho okuncane osuke uthi uphila ngako nosuke uthi unako siyayishintsha futhi impilo yomuntu nomzimba womuntu sukushintshe uthola ukuthi abaqashi bakho mabekubuka emsebenzini babuka umuntu ongasiyena lo bakade bemqashile bethi muhle kanti lo muntu usehamba nesilwane siyakwenza futhi ukuthi umnyeni wakhe agcine sekushaya nje uthola isibhakela manje sewushayiwe manje sewushayiwe ushayiswa lesilwane ngoba sizofeza phela isiprofeto esithunyelwe kusona ukuthi sisebenzise lo mzimba wakho ngaleyo ndlela simbi asikho right bamapholopo kodwa wena kwakho uthi uyabasiza abantu abanalenkinga Nkosi yami ngike ngalapho omunye nje obe yena bese kumnyeni wakhe so umnyeni wakhe edlulile emhlabeni lento mayifika kuyena ifika nje indoda ifika umnyeni wakhe amvulisa amsebenzisi so sebehlulekile abantu ukumlapha cha ngathi ayilo safuna ukumlapha lo seziwancipha wamncane emzimbeni lento yamudla siyamlimaza methu uyanqaba kuyamngena le emqaleni kuyamkinya so sekuyamsebenzisa ngendlela abakuphendule ngayo bakuphendule ezisilwane so abantu bebemsiza bebemlahlisa isilwane but akulula ukulahla umyeni wakho ngoba lo muntu ukulobolile umakoti wakhe but into azoyenza uzofika ngesidlakadleselwa so lesilwane ihlobo lesilwane cha bandla ngisenayo inhlanhla ukuthi engibasizile babonke bathi basizakele Koko kunomuntu lapha ekhaya othi sayo kohlola. Mase sihlolile sathola ukuthi uma singaya kumuntu ozosilahlela lesi silwane noma ongasilahlela lento ehlupha uma wethu njengoba basahamba. Wonke umcebo la ekhaya uyophela. Kodwa uma fanele aphile as a sacrifice yokugida gidwe lento ukuze thina siphile kamnandi. Jesus. Entweni njengaleyo ungayibiza ngani? Kuseyisilwane kwakuyisithwalo noma isithwalo noma kunomunye umcimbi kulento esingawuboni mhlambe ongawuhlaziya ngokweziqu zakho zobungoma ziningi injongo bafethu ezibakhona kubantu anenhloso esuke zibakhona kubantu ukhona omunye ohambayo alanda into ethile kumuntu iphenduke ibe silwane kwabanye ekhaya iba affect so uthola ukuthi lo muntu yena bekade efuna ingcebo mhlambi into ozoyithatha bese sebenzisa unkosikazi wakho wena bese uthola lokho okusamasente ngenhloso yokulamba ugcina uthatha into ezobuya ibe wrong uphushwa indlala manje indlala iyona ebiyenza ezinye izinto zibe nzima empilweni ngoba uzohamba wena uthatha masubuya nalento ifike ingakusebenzisi wena but isebenzisa ingane yakho noma ingakusebenzisi wena kodwa isebenzisa umama wakho leyanto mawuyikhipha kulwa mama izophela lengcebo kusho ukuthi sekumele wenze njani uyiyeke ukuze wena ukhona ukuphila lo muntu usegidagida ukufa wena okukunamisayo ngenxa ukuthi uyakulethela umthelela wempilo eish uyangenelela khokho isimene sinjalo
uma lo mama ke sukuma yena ethi hayi ingane seyingancame ilambe idlala ngampela ngagida gidwa lento zona zilokho zibithenga imoto usaphusaphi imizi yonke into ngiyangenelela bhuti kodwa into kakhulu engingayisho kubalaleli nakubabukeli bethu ukuthi okusuke kubalekile ukuthola ukuthi lokho kungene kulowo muntu kwakhiwe kanjani. Okay. Kuyinto ekufuneka ithi mayikhishwa kuyena ikhishwe kanjani. Ngingabheki ukuthi mhlambe mina ke into enginayo ukuthi if into ungakwazi ukuyenza ngiyasho ukuthi lokho angeke ngikhona ukwenza. Mhlambe mangakisa kubani ebunyangeni mhlambe yena ngakhona ukwenza ngibheka indlela yalo muntu asuke esebenza ngayo kodwa okuningi ngiyakhona ukukulandela amathamba angitshela ukuthi ngingamsiza kanjani lo muntu asizakale ke omunye. Mbukelo siyaviva TV1 uqeda kusubscribe noma ke uqeda kungena make sure ukuthi uyasubscribe ube ingxenye sehleli nodokotela uDLOZILABADALA usendaweni yalapha eAdams Stop kwamcineka lapha nje zangomene eziningi yabona ubona ngamaflekiki nanka lapha phansi kwesango la khona nezimoto uchithisaka nasi sitezi imbidlambidlana into engangobaba wena okwakho ukuthi umane usuke njengamanje ushaye ucingo kule nombolo azokubizela yona manje umbuzo uthi gogo utholakala ngaziphi insuku awusiphi inombolo salukwazi inombolo sitholakala kuyona ithi 078 544 36 asiphinde 078 544 1736 ahlabele phambili ke DLOZILABADALA kuyimalini ukuthi ungibulale lo muntu ofuna ukungibulala kukhona yini ukuthi ungakwazi ukwenza lokho mawukwenza usukusiphi isigaba ayi angange noNkulunkulu mina angibulali ngikholelwa ukuthi impilo yomuntu isike iphethe uThixo kakhulu nosuke enza ukuthi ngelanga kufuneka ngife ngalo waliloba phansi yena walibeka phezulu komthakathe ekhona ukuthi angangibulala kodwa thola uNkulunkulu engiphe amandla amasha ngaphila kuloyo ofika ethi ucela ukubulala ayi angibi nawo amandla babamapholoba uyumluleka uthini ngiyengithi akavike nje okay uyavikelana wena ngiyavikelana mina sixoxele kabanzi iziphi ivike ezikhona ekhaya uqinela ini usithatha usibeke uqinela kuwona ukuthakathwa uma abantu bekuthakatha uthothi ayi lempilo nathi masihlola siyathola lo muntu lo sebemthakathe baqedile impilo yakhe seyiphelile swe so siqinisela kona ukuthakathwa siphinde siqinisele yona impi ngoba abanye uthola ukuthi bayaphila kodwa emsebenzini abayenzayo kunempi esikhathini esiningi siphinde sizoqinela kona ukudubuleka ukuthi mana nje umuntu ahlabe ngesibhamu isuke inhlamvu ingene kwena kumele lo muntu ahle aqine so siqinisela kona uqinisa ke umzimba womuntu ukuthi umzimba womuntu ngokomthetho kumele ube lula ungenwa inoma isiphi isifo siphinde siqinisele yona impi yobuthakathi esuku umuntu eshawa ngayo siphinde siqinisele sona isibhamu umuntu uma ukuthi kunabantu abasuke bemfunela nje straight ukuthi bona bafuna ukumbulala kabuhlungu bambulale ngesibhamu uphetheni abantu besifazane abangazidla ngayo ukuthi umendo siyawubamba lapha siyaweba lapha loya uzongishela ethande engathande yini oyiphethe lapha kwamakhosi mngoma zikhona izinto zabantu abasha kakhulu kodwa engiyayiqinisekise kakhulu ngako angimthanda umuntu wesifazane oyivila ofuna ukusetshenzela umuthi uthola ukuthi lendlu kumele ibe yindlu ngenxa ukuthi wena wakhe indoda yakho wayakha njengesiphukuphuku noma njengesilimo yaxolisa ukusho njalo kubalaleli bethu nakubabukeli but kinsuke amadoda engenziwanga ilima mhlawumbe asuke ehluphile ngesinye isikhathi bese kucaca ukuthi la madoda sekumele aqiniseke ngoba inkosikazi ibonile ukuthi seyiphelelwa umuzi ngenxa ukuthi indoda seyibamba kakhulu but ke entweni zabantu besifazane zikhona izinto
ezibasizayo ezakha umuzi wabo. Kodwa alikho engingaqinisekisa ngalo ikhambi lokuthi nginalo lokuthi iba yivila umuntu wesifazane bese ungenzi uthi umuntu abathatha umuthi wakho bese yakhuthala. Akukhuthalele ke ukuphila komuntu wesifazane. Kubalekile umuntu wesifazane ukuthi ayihloniphe indoda yakhe nanoma ngathiwa bese kade sethe uzoyisebenzisela buphi ubutha, but akangamenzi umuntu wesifazane wesilisa wakhe islima azozabonwa abantu esewasha ama-underwear akhe ukuze kubonakala ukuthi lo nkosikazi unepower phezu kwaleyo mpilo. Ivumele futhi indoda ibe nayo omunye umuntu wesifazane mayifuna ukuphila nomunye umuntu wesifazane ngokuseqinisekisweni indoda ayipheli, but umuntu wesifazane ekumele abe nendoda eyodwa, but umuntu wesilisa ke kwenzeke abe nabantu besifazane baze babe babili baze babathathu. So kuyaphileka esithenjini. So noma kuphileka esithembini, but ke ungavuma ubulima bokuthi ngangondliwa indoda yakho ushadina nayo ekhaya kuthiwa zathi ubaba usimelana asafuna ungondla ekhaya uyangilahlela le kude. Khona lezi zinto ukubona ngathi lo muntu uneyichitho nasemzimbeni wakhe kuze kube nalo mkhwenyana usebuka isicefe nje nale nkosikazi ayigquma iphalaza ayigezi igazi layo limile nje lithempo. But izinto zabantu besifazane nginazo, angifuna ukuqamba amanga, zikhona esikodlweni kakhulu zikhona, kodwa ngeke ngibe nako lokubonisana ukuthi no noma ngabe umyeni wakho usekuphatheka kanje kodwa nawe ake ube naleli galelo njengomuntu wesifazane. Ngeke indoda ungayiwasheli, ungayinikeza amanzi ogeza, ungayiphekeli, uexpect ukuthi indoda ayikuthande, kuwena owenza izinto ezingekho right for umuzi womuntu wesifazane. Bafana Phuthumani ngeke sidlala osimelane benikwe imvumo bodwa nani nyusani lapha niyosho ukuthi kuthiwe nga-add. Right, Ningizimu Africa worldwide isahle naye ke umakhosi mngoma ngekudala siyaqeda so lokho sikunikeza ke inombolo sikunikeza neaddress ukwazi ukuyibamba wazi ukuthi kuphi kwamakhosi mngoma. Goga ke sikhulume ngento ethi unabo yini abafana abancane ngoba abantu abaningi bafuna abafana abancane man. Nomkhulu mina cha idlulani kumina abantu basekhaya anginabo abafana. Ake sikhulume ngenyoka ke kodwa gogo. Akufuneki isicashe noma isidingo singekho. Ziyakuthanda, uyayithanda noma azikuthandi nawe uyithandi, seke wayibona ukwazi wayibona, awukhuluma iqiniso ezweni ukuthi uxhumana kanjani namakhehla. Umbuzo anothanda ukuba nzimanyanyana kodwa ke ake ngithi yes. Ngasenyokeni cha. Singaxoxa. Singasho sithi yeah. Siyokucelisa kuyona yonke into oyifunayo. Baba lokuyisaba kakhulu kabantu kodwa ukuhlupha kwami kakhulu inyoka ukwethwasa kwami impande yamanzi. So idlozilala ngihlupha kakhulu ngazi inyoka. Ngikhumbula ukuthi uma ngivakashe ekhaya emafamu kuma ukuthi kusahlele nje kusemnandi kujatshulwe ekhaya kosiwa kwenziwa yonke into mhlawumbe bekumcimbana mhlawumbe ngijwayele ukwenza umcimbi mhlawumbe wenkomo embili njalo ma kunyaka ekhaya ngibongele emadlozini ukuthi nami ngiyadla nawo ngicela adle just ukubusisa nomphakathi wangasekhaya. Othi kusahlele nje kanjalo hawu ingene kanjalo. Ingene kanjalo nje sithi salukwazi hayi iphinde endaweni yakho angisakuthandi thatha imoto zakho uphinde emuva. Ngiyabona abantu bayayisaba kakhulu ngelilanga nje ike yangikhohla ebhuthini ngemuva emotini. Afike ngashiya imoto ngathatha enye ngathi abafana bayiwashe ekhawashi. Abafana bavula ibhuthi ngemuva baclean imoto. Yo ngafika kumeya ngishaya amaphoyisa. Xoxela abantu ino naye ibusiness. Ngiyazenza inhlanga zemali, ngizenze igubhu, ngizenze impondo, ngibuyisa inhlanhla emzimbeni yabantu, ngiyayisa abantu kobageza for ibusiness. Isikhathi esiningi emfuleni lapha ukubona nje phela siyiphathela amaqanda, sigeza ngento nje oyidlayo no ekujabulisayo, sigeza abantu ngokhukhunathi labo badlayo bakujabulisayo kodwa phela basuke sebethakiwe ngokuthile kusuke kuthakwe kodwa khona. So ebusiness nje isikhathi esiningi ngiyithanda ukuvula umzimba womuntu ukuthi usebenze kube nayo inhlanhla emzimbeni wakho bese sibeka lezi inhlanga engicabanga imali emzimbeni
so sesithi inhlanga zemali bese kuthi umuntu mayiseyamba nikezwe ibhodlela kuyana ukuthi uthole siphi isigaba abese thola ibhodlela lenhlanhla azosebenza ngalo beside ukuthola isigubhu ngoba abanye abantu bayayisabela igubhu and egubhini mina ngisebenzisa kakhulu igubhu zamadlozi ngoba nami ngisebenzisa zona ukungaxayani nemisamo yasekhaya noma kunakala izinto zasemsamo ngenxa yegubhu esuke zimixwe yonke into mhlambe engagcina seyithusa abantu abangasekho. Ungumfundisi nebandla abantu abakhonza kuwena bakuxwaye njengomngoma. Bangithanda kakhulu Nkosi yami ngeke ngikhulume isona. Mina nje esontweni ngithamsanqa kubantu nanokuthi ke ngavula ukuthi ngosuku la ngesonto ngisuke ngilapha abantu abasuke bengenalutho. Okay. Kodwa ngibalapha ngokamoya nangewasho. Ngibhekelela ukuthi akuthina sonke sinemali nekuthiwa sinotho abanye abanalutho ezandleni zabo but bayadinga ukusinda bayadinga ukuthola umsebenzi bese ngithi ke labantu abangenalutho abangena esontweni makuyisonto bafike bakhulekelwe banikezwe amanzi banikezwe iwasho bakhona ukuphila abanye babuye bebonga ayisitholile imisebenzi siright sengakwazi ukujikela ngale endlini yasemgonqweni ngoba usenjani sewutholile umsebenzi wayithola imali. Bayangithanda kakhulu esontweni abangixwayi ukuthi mina ngisangoma kunalokho banginikeza ukhuthalo nothando. Ukhona umuthi gogo okholelwa ukuthi udinga umlaphi wesifazane awukhiphe ngokuyocansini noweyindoda nomuntu oyindoda nje oyiclient? Ayi amampunge kubi lo. Ukukhuza leyo mhlolo ngathini kubani? Ake ngikhulume nje ngokuthi sekunezifo eziningi emhlabeni ezingena kalula kubantu. Kungenzeka ngifike ngithi ngizokufaka umuthi nalokho nje kuyathusa kunamahloni ayisimanga ukuthi ungaphuma ekhaya ushiya umkhwena wakho uyofuna umuthi bese ufika ulala neligobela elizokulapha. Kuyathusa kunyantisa umzimba. Engeke ngisho kwabakuthandayo ukwenza ukuthi angayi kolala nobaba ngasiyena amganile kodwa engaxwayisa ukuthi what if lo muntu unegciwane wena unalo uzogcina sewuyothola umuthi uphinde uthole negciwane eceleni kwele kanyane kube ndawonye kunjengabantu besifazana uNkulunkulu uthela umzimba wethu uyithempela lakhe elingamele litholakale linobunuku obunamathela kulona but ngikholelwa ukuthi inyanga nje mayinyanga kahle ayilaphe nje ngomuthi ngisizakale mase siya ucansini ngithintwa amadevu omunye ubaba ngoba ngifuna ukuthi angikwazi lo muthi ukuthi unhlobone lo ngiyawusaba futhi ke angifisi nokumbona umuntu owenza leyo nto empeleni ngoba angikholelwa ukuthi kuzobe njengoba ngumuntu wesifazane nje mangingena indoda kufuneka ithola umuthi sofanele ngilale naye ngiyodika diko omunye ubaba nje usimelane khona ngibuye ngintambama ngizenze umuntu omsulwa bazoba bangaka bazongidika dika ngoba baxakeke bonke abantu so nalo umuntu ongenza leyo nto athi nalo uyazolala naye nalo uyazolala naye ngokwesiko lo mnyanga noma lobungoma ke thina esingene engomeni ayi kunobunukwana obuyebuthusa abantu abadala ukwenza kanjalo. Laba abanebalele emhlophe nithakani ngabo lapha? Buti mina nje abantu abanebalele emhlophe ngiyabathanda bangabafethu bangobhuti angikaze ngawubona umuthi ekuthiwa loke obofaka into ethile yesiciyo somuntu omhlophe. What if ngoba lo muntu nje umhlophe yini indaba singasebenzisi nomnyama ke ngoba bethi mangicaba omhlophe kuzophuma igazi elifanayo nelomnyama so kushuthi into efanayo singabantu sonke if bekhona abakholelwa yilezo zimo ayibafethu ngicabanga ukuthi bayohlupheka impilo yabo bebonke ngoba leza inyembe zizalwa umuntu zodala udaka endleleni yomunye umuntu because ngeke uthathe umuntu uthi uyamsebenzisa ngoba unenjongo ukuthi akusize for impumelelo yakho. Impumelelo yakhe ilele ezandleni zakho. Yes. Umuntu uphumile ethongweni
akuvuki ithwasa akuvuki umuntu ozothi sizohlola nabathestayo nje abaqhamuka nhlobo useqedile kodwa wahlatshelwa inkomo ezimbili wenziwa yonke into uyisangoma ngongongongo useyibuzela nje kuwena ukuthi ungamsiza ngani okubalekile but umuthwasa ukuthi usuku ungayile koqashwa okay okokuqala lokho kubantu abathwasile usungayile koqashwa usukuyolapha isigulo esisemzimbeni kuwena ukuthi usinde uphile if usuphilile sukumele ibhizinisi lakho ngoba usubonile ukuthi lokho kukade kukungenile bekufuna ukuthi wena kusasa ube udokotela ngenye indlela uhambile wayofundela ukuba udokotela kodwa uphuma usuqashiwe college uphuma nesitifiketi sokuthi udokotela bese ufuna umsebenzi ezibhedlela so na kanjalo umuntu mangabe elashwe ubungoma emzimbeni wakhe usuke elasha isigulo inyanga isuke ingayanga kokufaka umsebenzi suke kufuneka uphume ufunele umsebenzi wakho ibanga lokusebenza ngoba wena sewakhe ibhizinisi lakho noma bungakho isitolo uzobiza ukuthi ufake impahla then bese udonsa ama customer ngoba noma ungalayisha impahla esitolo sigcwala impahla esitolo sakho bese uyasivala akekho umuntu ozongena ezothenga isitolo sakho sivaliwe usefikileke eNdlozilabadala umsiza ngani ngoba ngathi useqalile ukubona ukuthi Stephen isikhona impela kodwa ke ngilisukumele lethola suyamakha ke lo muntu le mpilo yakhe uzoyibuka la emathambweni ukuthi ishoda ngakephi endingakhuphuka ngakephi bese udilana nomuntu omunye usuke edinga nje impophomo uyomvusela inhlanhla then omunye usuke edinga umakhela amagona omunye usuke edinga ukuthi umvulele nje umsebenzi kunezinto ezitshalwayo emakhaya uyifuthiwa usebenza abantu ngoba ngeke uvele udume egoli ukade uphothula izolo because udume ngani awukazi walapha nomunye umuntu oyedwa and kufanele usacrifice ngobungoma bakho ulapha abantu mahala ungabheki ukuthi uyayishaya impahla yebo the time usindisela umuntu ephethwe isibhobo lo muntu ophethwe isibhobo uzothi mesinda tshele loyo ophethwe ikhanda athi uyazi ungisizile ephethwe isibhobo ne number yakho futhi izonikeza omunye umuntu nathi sisukela phansi saduma saze saya phambili avela ngasaqhuma njengekhowe livele kwaduma izulu laseliyaqhuma kodwa sisukela lapha phansi sasiza abantu sathwasisa abantu mahala salapha abantu behluphekile mahala wakhipha lokho nako wakhipha mahala ngesikhathi umuntu ethi ngisizakele lo muntu osizakale ngelutho uzokwenza umuntu ozo afford yes nombolo zakho khokho phinda udirect abantu ekhaya sitholakala endaweni yase Adams sehla eposini kamcineka istop sakhona inombolo yethu yocingo 078 544 1736 078 544 1736 ilapho la sitholakala khona eAdams endaweni yaseposini kamcineka cha ngizinze lapho angiyakazi la ngihleli khona impela umnyamaqashile cha ngiqashanga South Africa asibonane kwivideo elandelayo danke siyabonga Ulayo nabahlupeli weba basondela sondele mkunjini yalo yakhonezo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupeli wona wesondela Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele mkunjini yalo khona uzophila Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele mkumbikano wakho nozo
Ikhono lomuntu angeke ulenze lutho. Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho.